Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Jumpa lagi bersama saya Reja Fishing Aceh teman-teman. Sore ini kita casting gabus lagi teman-teman ya. Nih airnya agak kuning. Jadi semoga ada cintanya teman-teman ya. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada gambarannya teman-teman ya. Trek. Mocel teman-teman. Cek. Trek teman-teman. Trek. Trek teman-teman. Trek. Mantap teman-teman. Trek teman-teman. Akhirnya trek teman-teman. Mantap teman. Trek. Mantap teman. Mantap ya, gokil.